Kiaba nigitambite nturene chiambiri kabubone tukaigamba ng'ombe nyuma ya ntomurume umwe kuringwa ni stima akigitanga mite ugorobwa na aru ntomurume ujo urokwa ingugi kwa motori kugitanga miteje agwatire rwangiru mwerure agitire na kumamira nkuju cha stima na kugwa na gukua akariba ntureje nandi nibamenerete rwangiru KPLC nikiraba kuga nibakurekere mite igakurira waiji cha stima untobore ni ugwati bunene. Samuel Geishma na gutwambiriria na tutuiji cha Kieba kumatharakanithe. Ntura ya chiambiri ntere cha kabuboni wadi ya magumoni muthenya wa imunthi yujurito ikiriro nyuma ya umwe wago gutauturo warera akuthigaga miti agichariria mburi bia kurea. Fidelis Mutagi John urano kuroba miaka 45 aripeto wira ya gutwira imutori wake ara akwirikana akithiga muti iguru kathambu kamwe gachurire karingithia waya ya stima ira icha mwanki umunene ira chumite Kieni kaunti ya Embu kuthikanya kine kaunti ya Meru. Ndari bau gwakwa ngiboya mbembe nona kana gacukuru gacakangaretie kambira chuchu ngaretie na changaretie ngesha nyombethire muntu yako wao yani muchekire nona orende atebo ni mukuo akariende ibamenerete kambuni ya urugamiri bwa stima ya Kenya Power ikiraba kuga ikora kuruta wira yago bura ko baterie igatema gukaumira ikuota giki omunthi tugota muntu wetu mwana orale mweruteri wira wake nora ruta wira munene muno nontu akiugo Kenya Power yalekererie miti ya kulayetia ya betoka nkinya waya cia cia stima kwa muntu kuthie gutwira kuria thiire gutwira muntu ucio kire waringa waya cia Kenya Power na nikenda na simenu muringa na akua bune nkiuria aturima kwa ni kwithirwa India mitiria iri bakubi na cables mini cables matega tushagire methirwa magita kantu ma Kenya Power magacha makalenga miti na kenda maisha maturi makwa methwa marisive waya ino cha stima no watibonene nterino aramiti mingi ikurite wakagita batakomegitanga imwe yayo ikiringithagia waya ino araba kuga antu kathomba ibaringito istima ino bamwe bago bagatigwa bechu anangira tha ino ninkuona kwina miti mingi mirasha ibururitie cables na cables inu nwaite mathara siku ingine riu matiruta wira ucu wira ni tumiti tutu nini macha makerenganga na marigo methe marigo makarenga lakini muture munene toyo ukoneka ni dangerous matezo maina shughuli nio ende akariba riuria kambuni ino ya stima ire gikukia mututigi nontu bwa kurega gikuge yake kaumira Kenya Power na kama baterie mechirie bure mako compensate mwanonu nontu ni muntu ina thina na ina ciana cukuru cienge arabire form 1 thesia na kwina ungi ni wathiete kurikia university na riu mucio nu atigwo wikario kwa Kenya Power ni merwo kuria mari ni twenda kuona kiboto gitu gigikalika na wakorwo timekara ugu nio ta munene kana ta mutongoria wa area no nkaorganize antu anu wakorwo ni maandamano turothe tutige twamikishwa Kenya Power ikuruta wira wayo no tutibota utwega tuone dio tukurutira Kenya Power wira wayo mwiri wake no jukitwe ibori chibagitwo ya kibogwa ara ugagitwe mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka reportera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.